mugenzi Wilson Sarongo tefundurwa abakabugoye kubanza Kabuyanda sub county Isingiro district nibabikanye nabo je narongo tefundurwa afire ibiro 30 yo kwa kana 2026 naziko ibiro bina ibyo kwa katano 2026 ru kubanza umakaje kabugoye kubanza Kabuyanda nibabicera eka Dr. Nkuhe Johnson wa Chamsoni Ruborogota Isingiro eka mugenzi Nyansi yo majanji abarwa kwezi Nyakaje Mbara eka mugenzi ya Safu Katonga abashozi rubaya kashari eka ya Karengire Fenikans Kabungurua eka ya Mukoti eka ya Choya abarukandaje bugamba Rwampara Ngaragwa Manuel abachikagate eka mugenzi Manuel Baroza abakabingo Nyakaje Mbara eka ya Kirema abampambazi Chamba Nyakaje eka mugenzi Tibingana abamurima bukanga Isingiro eka mugenzi Erka Itimana abakabugoye kubanza Kabuyanda abanyabuzare abakwe abasanzire mwena mwamanyisigwa okuzika jeni n'uruwo kubanza ebiro bina ebikwa katano 2026 Odiativus na kwa chiro makuru agachenchire amazina Mbabazi Charity kanyine Loisa Gava eshahane ibiri hezomwe bazyo kandi rizoba ebirono bishatu ebyo kwa katano 2026 ntije kwisi yebijamtwe kandi kutoragarce tugarukana makuru agachenchiro mbwejwere Mbabazi Charity na Lois Gavagana makuru agachenshire umbwijire omuntu omwe no yafero mu rubutandu he abaherizo bahari kaza ho rentu ha kandi abantu batungo butabwa mani abandi nabo birukanzibwa omwirwaro Mutsandeji yabaho mu majingo gashamwenda zo mwabaziho kandi motoka taxi number UBE 047S yabaneruga mbareru kuzishaka yatomerana na primo number UAT 892B Tandeji yabahine town ya Rwentuha omuri Bushenyi kandi omuntu omwe tiyahona abantu batungo buhuta eje aba nebasi yabaneruga mbarara kuza ishaka konka shafta yacu yaza hangu takuzerera yene wa aho primo muda kiyane kesa kuchara kumukwataramu nabakafuna accident so tukaba baroha bari umuntu wa fire conductor wa meno baseji kasawa fa abantu bazomirwa so fanze mbadde njibwomu ngimabeka wanshene bakagenda bayemvako okujja ko ebadde mva mu maso nga taxi atenga ni speed ntono nange ni speed yange kati motoka mbadde ndi mu mitanga bibiri mu maso ngana akayisinganya ni moroka eyo taxi nyezo okudiye bityo bwatuka mabega mu mitanga bibiri bembude simpati zo from side nyezo kulaba nga nyengere moroka koze cross wakati mu rugundo simpati zo kuyinda abaturo mu cyangeki bayitombuye iterembera mbi eyo ruguto rum kandi abatungo bufuta birukangiza ubwo mu marwariro
kuvuga ishaka kamba nebyi na byingi mu Rwanda bane shemeye kubandi bikorwa kandi mu mahanga akaba hamwe tumurundo go kubanza aha mwanyogu hari kubaho ekikangabwa nkeki enshimike ehwire twereze kureba ekizubu nkeki ecweka nicyo kimwe kandi abaturage umucanga eki nabagira ngo egu gwenda kuba umuze ayi barukushabira abantu na mnonga abarukora mbitongore bitanu mwe na mwe na mnongo mu government egi ababukujunanizwa ahabyenguto kurebeka ngo bakiterera mu mangu barebeka ngo bagira ecyo bakora na mnonga okuteka hamsi omurguto nkobu obundi kugira ngo za butandu aha mwanyogu zongere okucendezwa aba TV West ndo Onesimus ndia nabo webari Onesimus ndia nabo obwe ensiyone rukujaguza ekiro cy'abanyamakuru abantunga mubasha bokoro mazima no kushomesa abantu okuba kubasa kweha omboro okushabo kwahewayo Right Reverend Nathan Ahimsibwe omureberezi w'obureberezi bwa South Ankole aha mukoro gwo kwishuka ekireki aha kanise ya Nyaburza mu district ya Ntungamo. Abanyamakuru okurwa mu district ya Ntungamo babanza kutayira amakaga Bishop w'ubureberezi bwa South Ankole kandi babyaremeti nkakamanyiso ko kurinda ibyo bahangwa byakurebwa abantu nyamweje mbere byati nebero bikwiye bavuyara omwijina yatatitwe abamahorere abari kurenga maganashi umwaka wo gw'amahorere gwaza kwendera ibiro bishatu byo kwezi kwa gatanu bafiro munsi yono mutaro rwa Ukraine no mu rwa Gaza Strip nangwa no mu Uganda kwezo kwire tferirwa munyamahuriro batira amasaso babiri nakorana niyo n'abamahurire bingi batwire ne babona ahabwe kintu cyo bari kweta freedom of expression or free press ekiryo munsi kandi obwo kiri constitutional kandi kiri no mu mateka against yona ngo abantu basheme kubana ba expressinga bari kurabira mu kwandika no kugambira radios na TV n'ikintu cyikushasha munonga kaba amahurire kugira ngo no guturabe n'utekateka ngo haro freedom ya